interest kena environment ba si kerengi fayo tabok rom kha tabok job hai rong khana 3-5 year jora rong khana realization ngai thang tabok tel pamane tong thungpare janja ja tong odre por khena janja range tong je society bai je tongui tong mane environment ma ja je musu wi famane bo hai khana nini daiti kum na nini realization ngai thang to bo khana short time akhana phayo ke tane ma realization thang or jaga omai samang ke tani short time ngai thang bo haina naikhang khana o samang khana sak bo upgrade mani nokia te plus o samang no khai tong mani no future no hoyang jate o samang no khai thangla hang ke future ro bright na bolte kaisa achievement kotor khaima nai bo hai khana o samang ni lama no bo nokia bono buji paina ke aprong khana o samang no khaini interest gri haing thangaya future no gani bangai ka oma hai ngai thang dabom khana long term interest no jung khaini thang khang khana long term interest no khaini thang khana blind pilas kang skang o costo ma tabo like example like buji nai le na tak gym khai kha gym khaine sikang nang six pack khaine hene nang one choi na ha an bu sakma gobam pare nang gym join khaila gym join khaiwai first day join khaiwai nang la gym khaila ha aine harwa khai gym khaila ha khai phaira la nok sok phaila deine aiwai one choi na hi de bahai na tui khosai no one fasi nungmaya sin na usudor ka busa sakru na je gym khaijak hang kena saima na gym khaijak no khaya khong kena sungai nai di busu kosto afro bahai na u boro hai thang phe gym khai ni musuk na musuk yang nai babu no tong relax ka aram ka khai tong ni musuk na hai phana je afro thangai khai nei rong kena ni je ni six pack khai ni musuk
hani bangayno nije dreams no hoi tongo boni bangayno tangi khaifi asuk kosto ma khaigro fast ama ke khaite na nini target tongo de 2 years khaila hangkana ama hai nini fat fight thangna siwi tongo boni ban hakana khai thang ka 2 years no ba ke khai thang manai bong kana nini sakchana nang upgrade ngai tong mani nung stong nung daily sakchana kisha improve mani nugoi stong khai ma sinai bile khai ba aram nang sinai bile ke interest of fashion nai nam le sakchana upgrade mani nugoi stong hang ke ba kina long term kin career ngi thang ke same tabo gym jago wan so winas re nini mindset ke o mindset ba haine first time je 프로는 엄마 이렇게 그냥 탕을 앞으로는 그냥 별로 코스트 없는 거 별로 따봉을 but 능 카이트 뭐니 비시는 데일리는 뭐 improve 무시던 거 니는 비자 니는 완성은 데일리는 업그레이드 무시던 거그 삭삭만 아니네 그 업그레이드만 녹스던 게 인터넷 오토매틱은 파시네 빌래 그만 이렇게 업그레이드 응탕동한 게 살사워 제 무수그 뭐 에지면 갈마시네 빌래 시스템은 함께 인터넷에 파시네 빌래 오토매틱 네 엄마 이렇게는 파이팅 그따보 니네 인터넷 तमाब 보는 पहिलास 간케나 마시 그라시네 그 니네 인터넷 너는 시원이 탕칸케나 environment change 마 खाइने तब गरम मने शमा आके समान छवैमा हो जे पहिलास कांगो जे विचार जे गाना गिनी नि जे सोसाइटी नि जे environment मा हो बोने त्यही वान छौमा हो बाहिर नि नाया हांको बोने जिनि वान छौमा गताब और जागाव इंटरेस्ट नाइटुगला हांखेन तब जे सरमने ओ जागाव न कफलो फिसिना त्याल के एक्स्ट्रा कफलो यांगना त्याल का नुगियासिना के बोने त्याल का नुक्सिना जे लॉन्ग टाइम इंटरेस्ट फाइने जे नुक्सिना हांखेन लॉन्ग टाइम के साम खाइ थांजा बरक माने दं सक्सेस दिने हाइजों मुइतो माने बरकनि अरनो मानाय फिसिना गबरावनो नायनि थांखोनो दिनै हाय सक्सेस जा एग्जांपल गोबां बरकनो दङ बरक बुक्स सुजाक दङ बाकमा दिनै हाय YouTube सि अवेलेबल दङ के बाहाय केन गोबां मानो दङ के बरकनि थानिवनो मायबि बरकनो सोरमा नों द 30 जना 50 जना निनो नों स्टोरी नों खोनायने हांखो कायसे निनिबो इंटरेस्ट नांजामोन स्टोरी नांनाय बिले कायसे फील खायबेने नांनाय बिले que por no mana igrasna que te plus oro bisingona environment tine hayo ma ke tong je bakken live growth na bakken future tama ang thana te 5 year